kama vile Habakuki. Mungu anatuonyesha madhaifu na manyonge katika kanisa linalalamika, watu wanalalamika, wachungaji wanalalamika, watumishi wa Mungu wanalalamika, na Mungu mbinguni anajiuliza, wana watumishi wangu wanalalamika, wanataka ni nani nimuonyeshe haya? Kama Mungu angeulizwa na kama Mungu angemjibu Habakuki, angemwambia ulitaka nimuonyeshe nani haya? Ulitaka nimuonyeshe nani haya? Kama watumishi wa Mungu tusiwe walalamikaji, bali tupokee kile Mungu anachotuonyesha. Tusimame kwenye nafasi zetu, tusimame kwenye wajibu wetu, waambia watu waache, waambia watu waache. Habakuki alilalamika, wakati anaonyeshwa juu ya uovu Mungu alitaka asimame ili kuleta uamsho mpya katikati ya ulimwengu na katikati ya mataifa. Haleluya, haleluya. Biblia inasema Yesu hakuhangaika na wale 99 waliokuwa ndani. Alihangaika na yule mmoja aliyekuwa. Sisi leo tunakaa na watu walioko ndani kwa sababu tumeitwa kutunza walioko ndani. Mimi sijaitwa kuchunga walioko ndani. Tumeita wengine walioko nje. Lakini Biblia inasema Yesu alikaa na wenye dhambi, na wale wenye haki walipokuja, Mafarisayo walipokuja, Masadukayo walipokuja, wakamuuliza Yesu, kwa nini unakula na wenye dhambi? Yesu akasema, sikuja kuwaita watu wema, ila wale walio wadhaifu. Sikuja kuwaita wenye uzima, ila walio wagonjwa. Yesu anataka tuende kule tukawatafute wagonjwa, tukawatafute wadhaifu, tukawatafute wenye dhambi, tukawatafute wasiojiweza, ambao wakati mwingine kanisa limewakataa, watu wamewakataa. Hao ndio Mungu anawahitaji. Yesu anasema, na kondoo wengine ni nao, ambao sio wazizi hili, ni wale walioko nje. Yesu anataka tuwaendee. Yesu anataka tuwaendee, twende tukahubiri kwao, twende tukakae pamoja nao, twende tukazungumze pamoja nao, ili kuleta uamsho na wao wamjue Mungu, na wao wamjue Bwana. Mungu akamwinua mtu mmoja anaitwa Nuhu ili kuzitangaza habari njema za Yesu, ili kuzitangaza habari njema za Mungu Baba, na kuachilia na kuhubiri watu wamrudie Mungu, na wasipomrudia Mungu wameahidi kuangamiza. Nuhu akaanza kuhubiri, watu hawakumsikiliza Nuhu. Nuhu akaanza kuambia watu habari za matengenezo, habari za kuacha dhambi, habari za kuacha uovu, habari za kumrudia Mungu. Tunaona watu walikataa, na kwa sababu ya kukataa Mungu aliangamiza dunia. Mungu aliangamiza ulimwengu. Ule ulimwengu wa kale Mungu alifuta kabisa. Mungu akauondoa kabisa, akawabakiza watu wachache. Mungu alitaka kuwatumia ili kuanzisha kizazi kipya, kizazi kinachomjua Bwana, kizazi chenye hofu ya Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu anatuma watu kila wakati ili kuwakumbusha watu juu ya ufalme wa Mungu, kumrejea Mungu, juu ya kumrudia Mungu. Katika nyakati za Habakuki
mpaka 13. Tunaona namna ambavyo nyakati za nabii Habakuki maovu yaliongezeka, yaliongezeka, na Mungu akamwinua Habakuki, akamwonyesha Habakuki juu ya uovu. Na wakati Mungu anatuonyesha juu ya uovu, na wakati Mungu anatuonyesha juu ya uovu wa mahali, na wakati Mungu anatuonyesha makosa ya eneo, kama mtumishi wa Bwana, Mungu anapotuonyesha juu ya maovu ya eneo, namna anataka tuchukue hatua, namna anataka tusimame,